anh ở bên chứ này đi ra tôi thôi qua ở đây thôi Aksi pencurian gagal total dialami seorang pria di sebuah permukiman warga. Berniat masuk ke rumah melalui ventilasi, ia justru terjebak di lubang sempit itu dan tak mampu bergerak, baik masuk maupun keluar. Warga yang mendengar suara aneh mendekati rumah dan kaget melihat tubuh pria tersebut menggantung di ventilasi dengan wajah panik. Sadar usahanya sia-sia, pria itu menangis dan memohon pertolongan. Ironisnya, bukannya melarikan diri setelah dibebaskan, ia malah meminta tolong kepada warga untuk diantar langsung ke kantor polisi. Kejadian unik ini sontak menjadi tontonan warga sekitar dan ramai dibicarakan di media sosial. anh bên chứ anh ở bên chứ này đi ra tôi thôi qua ở đây thôi để lâu rồi biết đúng cái anh bên chứ anh ở bên chứ này đi ra tôi thôi qua ở đây thôi để lâu rồi biết đúng cái Aksi pencurian gagal total dialami seorang pria di sebuah permukiman warga. Berniat masuk ke rumah melalui ventilasi, ia justru terjebak di lubang sempit itu dan tak mampu bergerak, baik masuk maupun keluar. Warga yang mendengar suara aneh mendekati rumah dan kaget melihat tubuh pria tersebut menggantung di ventilasi dengan wajah panik. Sadar usahanya sia-sia, pria itu menangis dan memohon pertolongan. Ironisnya, bukannya melarikan diri setelah dibebaskan, ia malah meminta tolong kepada warga untuk diantar langsung ke kantor polisi. Kejadian unik ini sontak menjadi tontonan warga sekitar dan ramai dibicarakan di media sosial. anh bên chứ anh ở bên chứ này đi ra tôi thôi qua ở đây thôi